I pozdrav svima ljudi, Ferdi ovdje i ljudi, pošljamo novi klip. Vidite da je sve vraćeno ljudi, samo što nije Milica, Nešo. Znači ljudi, danas ćemo da prizivamo ovdje QR Clown. Znači ljudi, svi ste mi pisali tu na Instagramu, evo vidite ovdje, niste mi čuli, svi ste mi to pisali na Instagramu da zovem QR Clown, znači ljudi svi. Mnogo je mračno, upalio sam ovdje bojica ako mi su crvene oči. Znači, ljudi, prizivat ćemo danas QR Clowna. Morat ćemo da kažemo tri puta QR Clowne, pojavi se, QR Clowne, pojavi se. Ljudi, ja se nadam da će se ništa dogoditi, ljudi. Znači, noću je možda i 3.33, ne znam ljudi, ali ja sam ovdje izašao u 3.31, znači 100% je sada 3, zato žurujem da ovo kažem, da bi ovo počeo u 3.33, znači ljudi. Ja sam za vas ovo izašao ovdje napolje, vidiš kako sam na šorcu ljudi. Ja sam za vas ovdje izašao ljudi, znači da bi snimio klip, Možemo da počnemo nešto se čuje, QR Clowne, pojavi se, QR Clowne, pojavi se, QR Clowne, pojavi se. Za sad ništa. QR Clowne, pojavi se, QR Clowne, pojavi se, QR Clowne, pojavi se. Jesi to čuj? QR Clowne, pojavi se, QR Clowne, pojavi se, QR Clowne, pojavi se. Ljudi, idemo da proverimo negdje. Ljudi, svuda je mrak. A ja se zaista plašim ljudi. Šta znam ja? Samo plašim da nije ovdje QR Clown. Našao sam ga na Instagramu. Znači ljudi, ajmo opet. QR Clown pojavi se, QR Clown ne pojavi se, QR Clown ne pojavi se. Ja se smrzao ljudi, QR Clown ne pojavi se, QR Clown ne pojavi se, QR Clown ne pojavi se. Ljudi, iskreno se plašim. Ste to čuli? Evo ja ne mrdam. Ljudi, ovdje ću te držim. Ako ste usivali, ostavite like i subscribe. Pratite me na Instagramu, a mi se vidimo na sljedeći klip. Pozdrav! Oh my god!